بعد از 5 روزی بدوباش هیئت نیروهای مسلح تعیین شده قبل از شروع نمودن با کارکرد مرحله‌های مشق‌ها و عملاً تطبیق نمودن مطلبی به عنصرهای ضد تروریستی پیش بینی شده در میدان حدود مشق‌های نظامی حرب میدان صف آراستند و چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند. در مراسم افتتاح مشق‌های مشترک نظامی نمایندگان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه در نزد اشتراک کنندگان این آزمایش وسیع حربی برآمد نموده دایر به هدف و ماهیت برگزار نمودن عنصرهای ضد تروریستی اظهار اندیشه کردند و بهر با موفقانه و در هماهنگی کارکرد و تحریزی نمودن تمرین‌های مشترک نظامی به هیئت نیروهای مسلح در مشق‌ها شرکت کننده برای کامیابی‌ها را تمنا کردند. با همین ترتیب نیروهای مسلح 3 کشور در دوام 10 روز با تشکیل خیمه‌های صحرایی، شرایط زیست موقتی، موضع بدوباش هیئت شخصی، معین نمودن جبهه محاربوی و مدافعوی و با گذاشتن نشانه‌ها که تجسمگر دشمنان احتمالی بودند با هجوم دوردار گذشتن را مشخصاً کارکرد نموده مشق‌گاه نظامی حرب میدان را به میدان شرطی نبرد تبدیل دادند و بهر دایر نمودن عملیات جنگی پورا آماده گشتند. میدان شرطی جنگ یا خود مشق‌گاه نظامی حرب میدان با پهنایی زیاده از 200,000 متر مربع در قسمت جنوب کشور قرار داشته. آن از مرکز پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 170 کیلومتر جایگیر است و از نقطه فرماندهی که مرکز مشق‌گاه به حساب می رود طبق حساب خط راست مستقیم آن تا مرزهای دولت اسلامی افغانستان در مسافه 25 کیلومتر جایگیر می باشد. بهر نظارت و جنبست و نتیجه گیری از دور نهایی مجموع مشق‌های مشترک وسیع نظامی 3 کشور صبح 10 اوگوست وزیر مدافع مملکت سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری ازبکستان فرمانده حوزه مرکزی حربی قواهای مسلح فدراسیون روسیه رئیس ولایت ختلان و دیگر شخصان رسمی به مشق‌گاه آمدند. از روی موضوع و مطلب برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی گویا یک جفت هواپیماهای حربی تعلیمی L-39 هنگام گذرانیدن رزودکای فضایی در قسمت سرحد دولت اسلامی افغانستان و در چند نقطه مسئولیتناک هممرز با تاجیکستان و ازبکستان جمع‌شوی گروه‌های غیرقانونی مسلح را مشاهده می‌نمایند و همزمان از عبور غیرقانونی سرحد دولتی خبر می‌دهند. با گرفتن معلومات رزودکاوی عملیات مشترک نظامی جزو تام‌های قواهای مسلح تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه در شرایط دشت و صحرا، محله‌های اهالی نشین، بنا انشاءات مهم دولتی، موضع‌های استراتژی و راه‌های دشوارگذر کوهستان حدود جمهوری از روی پیشگیری نمودن عبور غیرقانونی مرز، دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن افراد سرحد شکن، تارمار نمودن هیئت تشکیلات‌های تندروی تروریستی و اکستریمیستی یا خود دشمنان شرطی به حالت معتدل و امن و ثبات برگردانیدن وضع سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان شروع می‌نمایند. ضمن برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی از جانب نیروهای مسلح 3 کشور در آزمایش شرکت کننده یک قطار عنصرهای مختلف ضد تروریستی از جمله بردن عملیات رزودکای فضایی و زمینی، مشخصاً معلوم نمودن تعداد افراد سرحد شکن، در نقطه‌های عبور مرز معین نمودن شماره باقی مانده قواهای غیر قانونی با کدام سلاح و مهمات جنگی مجهز و مسلح بودن آنها، طریق اوییسیون جنگی فرود آوردن دیسانت فضای تاکتیکی، فوراً تشکیل نمودن ستاد مشترک اداری نیروها، سفربری قشونها، هماهنگ کردن عملیات جزء اتامها با آتش شدید چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی، هواپیماهای ضربه‌زن و خیرکننده، تکنیک‌های وزنین زره‌پوش حربی، واسطه‌های ارتلری و استفاده دیگر سلاح و مهمات نظامی، ایستادگری نمودن و زده برگردانیدن هجوم جبهوی دشمنان شرطی در این آزمایش عملاً تشکیل و براه مانده شدند.
ҳамин тариқ дар тамрингоҳи ҳарб майдон ҷузъу таомҳои савора ва пиёданизоми қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистону ӯзбекистон ва Федератсияи Россия бо истифодаи тамоми қувва ва таҷҳизотҳои ба ҷанг пешбинишуда аз техникаҳои вазнини зирехпӯш, авиатсияи ҷангӣ, артиллерияҳои худгард, автомашинаҳои махсуси замонавии зиреҳдор, норинҷаки дастӣ ва дигар силоҳу муҳимоти ҳозиразамони мухталифи ҳарбӣ ба сӯи ҳадафҳои ниҳоӣ ки таҷассумгари душманони шартӣ буданд оташи шадид равона карданд. ҳадафи доир намудани машқҳои муштараки васеи низомӣ ин амалан санҷидани иҷрои вазифаҳои ҷангии ҷузъу таомҳо ҳангоми номӯътадил гардидани вазъият дар сарҳади давлатӣ, сайқал додани таҷрибаи ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ташкили амалиёти бомафақонаи низомӣ, ҳамоҳангии ҷузъу таомҳо дар сурати ба вуқӯъ пайвастани ҳама гуна таҳдиди хатар, вусъат додани қувва ва воситаҳои моддӣ техникӣ, омӯзишу азбар намудани минтақаву мавзеъҳои ҷуғрофӣ зимни доир кардани ҳама гуна амалиёти ҷангӣ ва сафарбарии қушунҳоро дар самти доир кардани унсурҳои мухталифи зидди террористӣ дар минтақаҳои марзӣ, шароити дашту саҳро ва кӯҳистони ҳудуди ҷумҳуриҳои ба мо ҳампаймон дар бар мегирифт. дар баробари ҷалби беш аз 2500 нафар хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи се кишвар ҳамзамон дар ин машқҳои муштараки васеи низомӣ 25 адад авиатсияи ҷангӣ аз ҷумла чархболҳои Ми-8, Ми-24, ҳавопаймоҳои муҳорибавии бомбаандоз, қиркунандаву зарбазан, зиёда аз 500 адад техникаҳои мухталифи вазнини зиреҳпӯши ҷангӣ, воситаҳои гуногуни артиллерӣ, автомашинаҳои махсуси зиреҳдор ва дигар лавозимоти низомӣ дар он истифода шуданд. зимни ҷанбасту натиҷагирӣ аз даври ниҳоии маҷмӯи машқҳои муштараки васеи низомии се кишвар вазири мудофиаи мамлакат генерал полковник Шералӣ Мирзо, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Ӯзбекистон генерал майор Шуҳрат Холмуҳаммедов, фармондаи ҳавзаи марказии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россия генерал полковник Александр Лапин ва дигар шахсони расмӣ доир ба аҳамият ва ҳадафи баргузор намудани машқҳои ҳарбӣ дар назди ҳайати иштирокчиёни он баромад карда иброз доштанд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар сарони давлатҳои минтақа ва ҷаҳон доимо ҷонибдори ҳалли мусолиҳатомези муноқишаҳои дохилӣ буда бо кишварҳои ҳамсоя ва сулҳхоҳи сайёра ҳамеша бар зидди амалҳои даҳшатбори гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва фаъол гардидани ташкилотҳои ғайриқонунӣ дар муборизаи муштарак қарор дорад ва давлатҳои ҳамсони минтақа ва ҷаҳонро ба муқобили ҳама падидаҳои номатлуби аср пайваста ба муҳорибаи дастаҷамъона даъват менамояд. дар ҷараёни суханронӣ ҳамзамон қайд карда шуд ки дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ ташкилу бароҳ мондани чунин тамринҳои васеи низомӣ бешак ба таъмини амнияти давлатҳои ҳамсон ва таҳким бахшидани сулҳу субот дар минтақа мусоидат намуда он дар самти муборизаи муштарак алайҳи ҳама таҳдиди хатарҳои террористиву экстремистӣ, сайқал додани маҳорати касбию омодабошии доимии ҷангии ҷузъу таомҳо ва барои боз ҳам баланд бардоштани иқтидори мудофиавии кишварҳои ҳампаймон таъсири бевосита мерасонад. ин нуқтаро қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳар давру замон давлатҳои алоҳида барои ҳифзи марзу бум ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардум такя ба нерӯҳои мусаллаҳ ва халқи кишвари худ менамоянд. аз ин хотир
бо назардошти вазъи пуртазоди ҷаҳони муосир ҳар як шаҳрванди сулҳпарвари ҷомеаи имрӯзаро мебояд ки барои ҳимояи давлат ва ҳама арзишҳои истиқлоли миллӣ омода бошад, то дар сурати зарурӣ дифоъ аз ин марзу буми аҷдодӣ намояд. чунки мусаллам аст ки ин сарзамини муқаддасро аз мо бештар касе дӯст нахоҳад дошт ва аз мо беҳтар касе ҳимоя нахоҳад кард. баъд аз тақдими тӯҳфаҳои хотиравӣ ба иштирокчиёни фаъоли ин чорабинии ҳарбӣ, гузашти низомии ҳайати шахсӣ ё худ ҷузъу томҳои дар ин размои ширкатнамуда доир гардид ки он анҷомбахши даври ҷамъбастии маҷмӯи машқҳои муштараки васеи низомии ҷумҳуриҳои тоҷикистону ӯзбекистон ва Федератсияи Россия дар машқгоҳи низомии ҳарб майдони гарнизони Хатлон гардид.